Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, narode. Evo mene opet, javljam se pred prijenos utakmice Bosna-Švicarska. Samo da kažem nekoliko informacija vezano znači za večerašnji prijenos. Imamo znači jednu lijepu prigodu za sve, a to jeste i večeras će biti ćevapi na roštilju. Nadamo se lijepoj atmosferi. Prošli puta kad smo igrali protiv Kanade bilo je jako lijepo. Bilo je dosta djece, bilo je dosta omladine, jel? Bilo je i stariji, tako da atmosfera je baš bila lijepa i sve se završilo u jako lijepom redu. Prošli puta smo malo zakasnili što se tiče informacija vezano za prijenos utakmice. Ne morate mi zamjeriti, krenuo sam na posao, pa evo idem polake. U prirodi sam. Znači, večeras se okupljamo oko 6-7 sati, znači ispred BKC-a Kolding, znači ispred džemata Kolding. A večeras je utakmica u 21:00, znači u 9 sati večeras idemo sa prijenosom, znači Bosna-Švicarska. Toliko što se tiče informacija. Znači, povedite djecu sa sobom, ponesite dresove, ponesite zastave, ponesite malo i para za ćevape, naravno, ćevapi nisu džabe. Možda su neki mislili da će biti džabe, ali naravno to je znači samo jedna mala šakica para koja treba da se da za tu jednu porciju, a ujedno znači pomažete džematu i našoj zajednici. Šta sam htio još da kažem? Sad dolazi ono najvažnije, a to jeste jedna mala prognoza. Ne znam koliko je prošli puta, vidio sam da je video pregledan prilično, što se tiče ovoga videa što sam izbacio prošli puta. Pogodio sam prognozu prošli puta, rezultat utakmice. Rekao sam odmah, znači da će biti 1:1. Bilo je više razloga. Naravno, mnogi drugi su isto pogodili, međutim, ono je bilo nešto spektakularno s moje strane. Imao sam baš neka osjećaj da će biti neriješeno. Danas imam dvije opcije, kao i prošli puta. Malo će biti gusto. Optimističan sam na snagu naših igrača. Što se tiče Bosne, imamo jaku odbranu. Bit će teška utakmica. To je pod broj 1, bit će teška utakmica. Baš iz tog razloga, zato što je Švicarska igrala neriješeno protiv Katara. A čini mi se da se mi puno nadamo toj utakmici sa Katarom. Ja bi mislio malo drugačije. Dao sam jedan komentar na internetu, ne znam na kojoj stranici, bilo je sportska stranca. Bilo mi je žao mi je bilo Alajbejgovića što nije igrao više. Ima tu dosta mladih igrača koji su debitovali za reprezentaciju, koji su uveli reprezentaciju na ovaj nivo na koji jest sad. Kao što je Alajbejgović, kao što je Arjan ili ne znam nija, ima i još, da ne ponavljam sad sve. Barektarević je igrao, mada je se pokazalo da nije baš
za ove defanzivne igre previše i onda je ga selektor izbacio u drugom poluvremenu. Zamijenio ga. Ali je dobro igrao, svi su dobro igrali. Znači ja bi trebao da dadnem jedan rezultat. Ovako. Ako ćemo opet iskreno, Bosna ima velike šanse, ali nismo ekipa koja daje puno golova. Kao što sam rekao, ja bi išao na remi. Moguće je da bude 1-1. Eventualno po ovoj statistici navijača koji su već rekli rezultat koji prognoziraju 2-1 za Bosnu. Znači dvije opcije. Prvi je moj što se tiče 1-1 neriješeno, opet ili 2-1 za Bosnu. To bi nekako bilo ono, hajde da kažemo, jedna slatka pobjeda. I onda da vidimo sa Katarom šta i kako. Znači, Švicarska bi znači tu izgubila bodove. Mi bi dobili još jedan u slučaju remija, to je 2 i treba nam 3 protiv Katara, znači to je 5 za prolazak dalje. Mislim da je to perfektna kako se zove info. Ništa narode, ja vas pozdravljam još jednom, nemam puno vremena. Danas je ugrijalo u Danskoj, lijepo je vrijeme, samo što kiša nije počela padati. Katastrofa. Znači večeras ako Bog da, dođite ispred BKC-a da se družimo, bit će ćevapa, bit će svega. Zahvalio bi se još jednom. Bilo je posjetioca čak iz Vajla koji su došli da nas podrže. Neki su kupili ćevape i tako dalje. Znači, bilo je jako lijepo. Bujrum narode, nemojte sjeti samo u kući, dođite, izađite, malo prošetajte, dovedite djecu. I to je to. To je to. Ništa. Ja vas pozdravljam.